Nyan hak yatim, hak fakir miskin. Kon dia perut, kon dia blow tanah dayah ke bisnis awak nyan kan. Ha, awak nyan didagangkan ni no peng sedekah no deku mutuah. Yang dipegat ke pribadi draw di singo. Wate akan maju. Bahkan singo wang bungkak melebihi. Menyeluah kaluah dayahnya. Karami anak murid nyan singo. Putih perampok du minang dua cehnya jaya dengku mutuah kalahi. Jaya tak kalahi. Menyo ke soal partai kaji lupakan naju kosongsa. Yan kosongsa lupakan saja kosongsa. Yan Yahudi antek PKI naik sinang. Behana lon pegah dengku mutuah daju pi sinang. Pengikut daju pi rame sinang. Ulama tu pi sinang. Yan ulama pajo harum pi sinang. Rame. Yan anti Hafiz, anti Tadarus, anti Azan. Nai nan bak sibus, bak si ebus yan. Yang si ebus je yan. Kapai sat ya anak murid mengure kapai. Anak gure yang tukang pilih, peci wate gepegat partai, wate gepegat haba lah. Kamu sebagai tengku mu pegang partai kau tujuan tu ya calon roh kau nabu yang calon roh ke gubernur, kau nabu yang calon roh ke bupati. Tapi lampu kau emai anak murid abu naik nam. Yang aneh. Nah munafik. Nyata jino. Pertesi munafik dum yang kalah di negeri Aceh. Kau nawak bila agama. Kau nawak. Ada panggung jak khutbah kan tengku mudah. Mbak wirid hantar mutoi. Mbak sama dia hantar mutoi. Mehidang imum hantar minum kaya anggap ulama. Kaya anggap ulama. Imum hantar pernah didong. Yang nak tayu khias je. Tayu pupuk ayat ke ayat. Yu kutu kitabah hadis. Nyan yang nak carong. 3 mazhab. Awak tuntut ilmu hitam. Daju. Nama form daju. Daju cabang daju kaluah. Di negeri Aceh nyan dengku mutuah. Nama form. Dayah daju kanai nang Aceh, ulama daju kanai nang Acehnya. Nan rusau yang terimong amanah kedeh bak pusat, yang terimong amanah kedeh bak menteri agama. Yang keji daju paling raya di nang Aceh. Berhati-hati dengku mutuah dajunya memang rata-rata aja sebut itibar fitnah. Gak mana betul mentabo. Droi yang ka betul sehingga put ikan lagi put kebu. Mutabo cak tano hana kinan kajak du. Hana tayah ke hana tadu ke. Ku tepu apa Bandung. Yang sebetulnya urang kampung di sinan membulai hai dia cuma packing raya dak. Tamak gede sampo sawit gede pek sampo binasa bangsa mulia. Yang kon biak gop. Yang biak tamong dia duk menetap sagai di negeri Aceh. Dia tu pesesat umat Islam. Dia tu bafitnah haino tu ulama-ulama Arabi. Sawaji lepak tegau mian. Sawaji ya. Pas tanya. Nyan urang temerka dengan gure yang kan puja oleh urang drone. Nah depu bahkan urang diputuri draw dengan Abu Nazis. Le diputuri tapi disalat kamu pom agama dipegah. Urang yang puturi Abu Nazis yang sesat. Anak rideh tali. Hanalun sebut nam. Hanalun sebut nam mesoi mandum. Baik dia pegot preman droi nang Acehnya kata maji pepe. Hana sahamai nang Acehnya. Hana taham du inan di semalangannya dia du. Bahaya tetat menyo hana talawan anteknya. Neu muka matang persih muka pajau bui. Kamu bintik harum tegasa. Padena bijai minang kerbau yang pijak kakai lagi kebu. Bijai minang kerbau kan tu kakai lagi kerbau laju menan digo. Baik gak pahaya do gak hebat do tok do panjang ilmu. Baik dia pegah do gede bak madrasah bak dayah. Igotnya hana ge peci ke soboh nama dia. Makaji ilmu tihe yang kan pertamong kedeh yang kan cak cuci utak bangsa mulia kelika. Sokah uranyo kes 30 bah 30 yang lawan kah uranyo. Daripada kejak pesesat bangsa mulia lun. Rangkulan anak murid baju bujai. Rangkulan anak buah baju bujai. You pesapat fakir miskin yatim piatu yang baik. Kayu menterikah bawakah. Yang pegat babaliho bu bebe raya sapo. You infak derma bangsa mulia. Di saat bangsa mulia wate tamita ke anak yatim. Tapi wate tak gunakan pengen kon ke anak yatim. Blow tanah. Blow papun, blow pintu, blow semen. Yang pegang yang terpegah yang. Hana hak ji. Hai dipikir, jok pak mai, jok bayar. Nawali. Kon hana.
yatim guna uro ceh nama ayah na apa cut na te cut di. No kan tidak mitanan ni no dumka. Mita gelar tak pare sakon mamandum bani yatim na. Bisnis sinoka di dagang bak kebu kai pegot bisnis sinoka. Hanana depu. Pokoknya punya menang tengku mutuahnya pikat tengok malam bisino kan. Kapuh 12 malam. Ha? Ancur hak kaceh yang tengku mutuah. Tak sengap, hana pun tak sengap. Hana pun tak sengap tengku mutuah. Andai saja kita tak sengap Bandung tehana berkotek, maka kesesatan akan mutamah di negeri Acehnya. Kebejatan kemutamah di negeri Acehnya. Hukum hana tengku mutuah. Hana hukum. Ada anak tengku hana bahas tentang hukum. Sindir kena, sindir ke pojok mana, pojok mana. Yang mio hana mesipak kena gop hana mangat di sana ada panggung jak berdakwah. Yang tengku lewenya tengku lempap dum. Ha? Tengok tekar raya anu kamu balik anu baik tu jak juk badayah nak ji jam inong habis di pulu le grup le tengku lewenya. Ayo dah harap tengku dua. Baik tan dengar ino. Iman bate apa yo iman berdidu. Putih abut temam buat teh langit je. Menyai tiket lagi tiket bui te keput. Itengku bapa hang ya itat mambut mana murip. Ha meu kam balik ya itat but jo anu bak dayah. Ha jo anu bak dayah. Baik tu yang tari-tari jak urut tengku. Ha untuk alasan pu jak mafai. Jak mulang ngongure. Ha yang jaisat terjadi di negeri Acehnya nan tengku mutuah. No patay man, yan tengku atay surah kitab negara laju menyai kuri nong, leh lepeh ke pakai ilu dalam. Yan gang boh na, hanam tatong berapa? Man, acin coba fikir le. Ha? Kata doa mandum trik-trik tengku ino. Isal tahai ta undang dirodo tengku mesti kan dalam perjalanan kan kagak file le hadis. Yang tu pun tayu bicarakan, tu pun tayu yang ingin tayu sampaikan ke rakyat. Nawai gapai hadis lem krek dua krek. Dan supaya tu ada podium. Ha? Baik, hana tu punya trik-trik dengku dua yang berbetul dengan karena Allah. Hana ino. Menyo karena rupiah rata-rata ramai dengku dua. Ya, dengku. Ya. Kon dengku mengharap riza daripada Allah kan, tapi dengku lewenya mengharapkan rupiah daripada manusia. Menyodit boh serkah hangga laju berhalangan. Ya, nak dakwah nak ada panggung dua jam, nak pegah haba bangai nak kira laju si jam di tengah, haba yang betul si tengah jam. Macam ni coba bayangkan nah faedah. Bulan Maulud kau menyampaikan tentang sejarah Nabi. Kau membahas tentang hukum. Kau membahas tentang sunnah-sunnah Nabi, tapi membahas pokoma gedung dengku lewenya. Ya, membahas pokoi mah, membahas tet mah, ginan dengku lewenya. Nyan la kemah. Ya, karena tu pun Maulud Nabi hai binatang. Baik lebih jahil awak kah ketimbang Wahabi. Wate bengih doa ke Wahabi dah. Kak bedah-dong wate ketena. Yang wate ketena Wahabi yang pebid'ah Maulud kanya. Tapi awak kah lam hai haram jadah. Hai baling palih daripada Wahabi lam na ke depu. Ha? Palih daripada Wahabi lam awak kah. Nama pun. Tahu palih awak kah. Palih ke awak kah lam ketimbang Wahabi lam begah. Bulan Maulud ai binatang. Ha, kai ada podium, kai ada panggung. Wateka berdakwah binatang haram jadah kalau antek PKI bijah ilbung darah syubhat. Dengar nak kepegah. Palih awak kahlam binatang ketimbang Wahabi. Wahabi dipubid'ah. Tapi awak kah yang wajib. Ha? Yang sanjungi pangoleh tu, tapi hana kabuyum binatang kalau. Yang bulan Maulud. Rata-rata tengku laweknya apa? Rata-rata. Selama ke serapa kak kurung bacut menyohan. Selama lu pudep leke, pudep musim perontok ke kan kak kurung bacut lempat mag. Ino jaya ino kam tamah laju baneng. Ha, budhe habaib, budhe tengku, budhe ustad. Ha? Budhe tengku pulang. Padahal yang narame lah nang Aceh nyan kan tengku pulang tengku dua. Nampung macam ulang balik dia. Tengku pulang nampung. Ha? Mumpung tengku pulang. Ha? Tukang pulu dum. Ha? Di saat surah kitab, surahnya surah je. Ha? Jai kalahi menyohana terjadinya. Hana mungkin nak media sosial kali gureya. 12 roh hancurkan anak murid. 5 roh lagi anak murid. Macam mereka berbagi rasa. Hana utak api tengku nyan payuh siro. Gebui.
Tiba ni cahle abu si nyoi hirun tu. Ke kabuno ka mama magana nak payu gaduh ku perah ba. Nyo cedera mudua no. Cin coba bayangkan ino di Nanggro Aceh nyan kiban ka. Nyamban jahe ka rugona syariat Islam tapi makin dengku makin dikaplu dumam pete paa dum. Yang ka dilanggar sesungguhnya syariat Islam liawanya. Hana sadar dia hana utak li penena. Manusia payu harum nah. Manusia payu harum sesungguhnya hatinya ketutup dengku mudua. Yang menyoba muka kai dipek kulit bui bacut maupun kulit asai. Dan awaknya yang sebetulnya menyolam kadu dalam pemerintahannya awaknya kerja kasih ya. Nampu masaya, asih pelacak majikan. Asih jaga belangung majikan yang tengah dimasak. Yang kini awaknya memandung. Yang behana depu. Hana sadar di awaknya yang sebetulnya yang lagi yang kari pegot di majikan. Majikan dimasak judi asih pelacaknya duk kemit ke belangung majikan. Kung tu tiga go. Yang nyuka kung tiga go yang bumupum. Yang dijak bedoh majikan dicok awak itu mau. Yuk dikrek dulu kasihnya. Wate abe berarti ka wate abe dikeng lihatnya ka kung lam. Yang nama ho makna yang terpegang. Nama fum. Minyak nama fum ya dikulai le. Minyak nama fum. Minyak soal debat jahai dengku dia ino kutim debat lelung. Tapi baik yati hadis baik dengan baik yati hadis baik yati ayat. Tak debat ino tiga ino kemudian ka sojit ino tak debat ino. So na kena toh habaib kena pe guna balung. Kuna debat tiga orang dengku ino kuna apa nyatakan ino pu betul sahih yang gotnya lakukan. Babanan agama. Menyolam perjuangan menyolam politik perjuangan Aceh. Banan di pelan, banan di pulit. Nino kabanan ulama tu mana sebab ulamanya bimbing nang rojo ulama kelinyo. Tajuk ulama tau tajuk. Ulama tau tajuk. Betelah tajuk ulama urun don. Baik bakan nya apa pasannya nan murid utur bedo bedonya kau ulama nang enggak. Lambruh pade ja wo ban duk droi gede. Kenapa yang anggap ulama kon bi dro di me ke mutengku hang ku anggap. Putu ulama. Hang ku anggap. Jangankan ulama dengku hang ku anggap. Kenapa kau lun begah? Dengku hang lun anggap karena kon bi Aceh. Andai saja bi Aceh je begah dengku. Bi tamong bi menetap agai bi ulung poh gop co hartanya kiang. Yang dimang dia dengku mudua ilung sedia begah banyak nak bukti nak saksi. Kon biak begah batok ilung dengku mudua. Tapi tepat memandung tengok. Memandung dapat tengok yang toh yang sahih. Yang toh yang batil berarti tengok akan lemah dengku mudua. Al-haq tetap ada hak gigi. Hana payah ajak balik fakta dengku mudua. Kasip nanti mipai umat Islam di leurung drone. Dengku mukulu bana. Kajit bimbing. Kaji pupre tiga kau pak daya. Baik daya bebe daya. Pupre matema gantam. Kamu terkah matema gantam. Kasih kemeng mau puluh mau tu kasanjungi fakir miskin yatim piatu mate duduk ketujuh rotuk bihantam masjid. Putra pegah man. Menyotayu minta terkah yang jemot awakah. Kirim mana murid data kampung data jerung. Yang kibah hukum. Nyampun napa abo jakut. Yang dengku yang rea daya yang kap pegot bisnis yang kap pegot proyek yang pun apa yang boh jakut mana. Kita nyong dia. Baik bak kopi boh jakut. Bangkut mesin boh jakut. Ulum mekat engko mesin boh jakut. Yang bisnis yang sekian plot, sekian tingkat ka. Yang pun nak wajib boh jakut mana. Menyai pegah hana cok perloh gede yang hana trama, hana tadu. Mandum na ketunan na drog. Na po pihak. Tahu aji ya. Picok gede pada tetat ya. Tetat mai dalam bena aji yang buji. Nampung. Yang bu tigam tagonya nah. Tagonya. Behana na depak. Awak ba fitnah hati ure katanya waktu ulama Arabi. Tebak aji hana gelar ulama, ba aji hana idu keramat. Lupa dah idu ino keramat ino ba ulun paju harum. Ba tubuh hana suci hana mungkin diduk keramahnya. Hana mungkin diduk. Ada kerja ber 20 ton 2000 ton kerja cik. Hana diduk keramat degu. Ba ulun paju harum. Karena setiap diduk aji
Mukjizat daripada apa tu Allah? Bak orang yang lihat yang kagak tentukan lidro ke Allah. Kan bak manusia jahanam bak baneng pajuh harum bak baneng yang kajib ia tabu-tabu yang. Kan bak baneng ya mendahoh bak toke tabu-tabu ya duk yang keramat. Hanai duk dengku. Hanai duk putuci ate le. Bayak jampu dengan darah bui dalam tubuh. Bah. Namu pun. Namanya kamu pun kaji berarti. Hai, bukan je menyumnan terima nasi beri dah apa? Lain urut sambung kembali benah lang sapu. Yang setuju lun batu ci dan lun bergaba. Man, ai lun kalon lah manusia-manusia jahil dum perti anak-anak murid tukang pajuh riba tu. Kamu nebar fitnah hati lun kai pegah lun kai poh kai inilah kai itulah. Pokoknya lun nama teka 20 go bak media sosial tengkum dua. Ha, nyamban-ban ka urung jahiliah nak kira laju. Ha? Padum puluh boh yang ka dilayangkan fitnah hati lun tapi saboh hai di berdebat. Yang saboh HIDB bukti sama sekalipun. Yang cara menebar fitnah tu abu. Yang tacok tu yang fitnahnya kan tak pupo tu bak muka tak berdebat tu. Kaji yang bah fitnah tu dia rumah. Maka kaji kebenarannya milik Allah tengku menduah kon milik para tengku-tengku jahiliah kan. Hana tengku. Jadi di saat kesalahan anak-anak gure maupun gure lawan. Jangan biarkan. Baik yang nana tepu lawan ini fakir miskin. Yang nana depu lawan ino rakyat jelata le urung drone. Hana guna tengku mutuah lawan antek-antek yang pesesat umat Islam di nang Aceh yang kenyan yang wajib. Yang wajib nelawan le urung drone. Kau urung bila agama. Kau urung bila agama. Urungnya urung purno ilme tersat. Bah? Ilmu-ilmu sesat yang kagak purno enok ke bangsa mulia ke bangsa Aceh. Ajaran-ajaran muzihidum kagak purno nang Aceh sebab na fatwa. Fatwa dari kafe laknat Syiah. Kai pertama ngide nang Aceh. Contoh lun begah. Hai. Lawinyo hanali poligami le kenong serapa bak ke dum nge ale. Menyo rata sago. Kenyo ale. Rata sago na poligami kenyo. Oleh kenang serapa bak busi kan. Tip boleh pukomai ku peduruh ku cerun memandung kucil di ngondun kanya le. Maka ji cedera mutuah. Abusinyo je nanggap tiga puko. Abusinyo je nanggap kaplat hana pupu. Asai baik urung drone di pekaplat le bijeh yang hana mentanggung jawab. Nyo yang boleh ada bahas. Abusinyo musa bijeh nunggu mutuah musa kedunam. Maka ji lagi nyo lun pegah apa pakon. Karena ilung hana lun pakai yakni tak. Hana lun pakai kata yang sahih. Untuk lun jak lawan perti kaplat mijakrung dum yang pebelu agama. Hana boleh lun jak perah habau yakni bulun tuan. Hana boleh tengku. Na tempat. Na tempat yang terlafazkan dengan kelembutan. Na tempat yang harus terlafazkan dengan kata-kata gasa. Kamu? Namo? Menyomoho jit rimong nasi. Menyohana moho kan? Untuk dapat moho kelai berarti. Pokoknya menyomonan rimong nasi. Assalamualaikum. Kemah apa? Yodu lah kemah yang nak tepeh. Ati urung donu lah kemah. Lah kemah beri dedak cedam tuah. Karena menyohana tak lawan dengan gasa kan. Hantu kejut awaknya. Yang tak pegah apa yakni awaknya. Awaknya apa yo hari mau penen nai lawan lem yakni nengku kure ben gonyo hai lawan nengku dua. Ki banci ji ngon bete yu lawa bangkai. Yang boleh ada sampaikan, yang boleh lun pesampo ba urun drone terima nasi beri detak cedera lun. Sigo tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.